Sasso Psycho Makaučavić! Još energije, još fokusa, još snage. B-Vibe, probudi sve u sebi. Samo preko veze, Baki. Team Psiho majice su konačno dostupne samo u Damar Shopu, Ada Mall, Treći sprat i naravno na njihovom oficijalnom sajtu. Evo ljudi, da iskoristimo priliku najavimo moj sljedeći fight i da najavimo sljedeći FNCO event, jel? Podgorica, 20. decembar, Morača. Vjerovali ili ne, u Moraču sam se borio 2011. I tad je bilo, nije bilo krcato, to je bio Gidrin onaj memorijal, ali je bilo dosta ljudi. Mogu zamisliti sad, koliko je to godina kasnije, Koska? 2011, 25, daj. 14 godina kasnije vraćam se u Moraču. Ali, na moju sreću ne radim MMA i kao tad. Tad sam se borio s Ivanom Vladimirom. Pobjedio sam prva runda ground and pound. A sad se borim u najjačoj disciplini bare knuckle. Moj protivnik bit će nesuđeni William Ott, s kojim sam, kao što svi većina vas zna, da sam trebao se borim u Budvu na BKFC. Ali nažalost vremenski uslovi nam nisu dozvolili. I sad je FNC odlučio da taj meč organizuje i prebaci za event u Moraču. Sad nas ne može ništa spriječiti da se pobijemo, jel? Sve ne znam da se otkači neki video bim i da mi na glavu pane, ne bi me ni to začudilo. Ali ajde. Što se tiče mog protivnika Williama, odličan lik, imali smo priliku se malo upoznamo se zeba, imali smo jednu situaciju. Neko je tražio se slika sa mnom i Oto su dali telefon. I Ot kaže, nema problema, stanite. I ovako je stao i lik počeo puca selfije. Palio na 10 selfija. I dao ovom liku, ovaj uzeo fala i ode, brate, smijali smo se, ono je plač. Tako da je lik je prva liga. Što ne mijenja činjenicu da ćemo se poubijamo 20. jel? Što se tiče njega i njegovog iskustva, on je stariji od mene, to boga mi 5-6 godina. Nije iskusni. Ima 40-ak MMA mečeva, polovičan skor, ali što se tiče bare knuckla, ima 2 borbe, 1-1 mu je skor. Posle ovog eventa u Budu vidio sam da je nastupao. Borio se protiv nekog mladog protivnika kojeg je pobjedio tehničkim nokautom u prvu rundu, a taj poraz što ima je protiv onog Brazilca. Borili su se 5 rundi i on je gubio i onda je našao Brazilca zadnjom, zamalo i to da pobjedi. Tako da ga ne treba nikad isključivati iz igre, jel? Pogotovo bare knuckle. Sjetite se vas da kažem moj meč sa Žbeirom. 4,5 runde masakriranja i opustiš se, naletiš na jednu i ode sve u kurac. Tako da, mislim da će biti odličan meč. On dođe uvijek fizički jako spreman, ali mislim da će imati ozbiljnih problema. Nisam se borio u bare knuckle, boga mi, od februara mjeseca. Isvrbe me pesnice, iskreno. Nastupao sam u profi boksu, nastupao sam u boks meču s malim rukavicama. Sve sam probao, ali isto bare knuckle, baš mi iskreno nedostaje. Tako da jedva čekam, neću davati neke predikcije. Samo ću reći, nadam se najboljem, a spreman sam za najgore. Što se tiče ostatka karda, kard je stvarno brutalan. Main event bit će Miloš Janičić protiv starog, dobrog, poznatog brazilskog kauboja Oliveire. MMA meč 3 runde, mislim. Nešto bilo priča će biti 5 jer je main event. Ali 3, bolje 3. Da se odmah da gaz, da bude klanica, se ne taktizira mnogo. Što se tog meča tiče, vidim mnogo ljudi je otpisalo odmah Oliveiru. Ja se ne bi iskreno složio. Okej. I godine, i iskustvo, i kilometraža, i sve, ali onaj lik zna da se pojavi i da napravi svima problem.
naravno nije ni blizu onog što je bio dok je nastupao UFC, ne znam, bio UFC, ja mislim top 10, top 15. I tu welter. Sad oni Mičko rade 7-2, 7-3 neki catch weight. Kako će se on snaći tu? Ostaje da vidimo, jel? Ja bi prednost dao Janičaru starom, jer je u hajpu je, u gasu je, ovo je njegovih, da kažemo, 5 minuta i ovaj mu je odličan skalp. Ali da ovaj može napraviti problem, itekako može. Lik je specifičan, zna da se pojavi, on da izgubi za minut, a zna da se pojavi da napravi problem baš svima, tako da iskreno mislim da će biti bomba meč. Što se tiče ostalih borbi, mislim da sam ja jedina bare knuckle borba, ovi ostali svi rade MMA. Tu je sad, vidio sam meč najavljen, Dragojević protiv... Samo sekund, moram provjeriti. Moram provjeriti da ne odvalim nešto. Ali taj meč mi se sviđa. Evo ga, Dragojević-Mahmić, mislim da će to biti odličan meč. Još jedan meč sam vidio. Stanković-Budimir, ali koliko sam čuo, taj meč je otkazan, to jest Stanković je zbog povrede morao da izađe iz te borbe, tako Budimir čeka protivnika. Znam da nastupa naš šampion u bantam kategoriji Miljan Zdravković, protivnik mu još nije otkriven, tako bit će jedan title fight. Bore se Sara Smajić protiv bivšeg UFC borca Ivane Petrović, ako ne griješim. Tako da bit će žena, bit će djevojaka. Biće nasilje zagarantovano. Iskreno jedva čekam. Evo ne znam kad će izaći ovaj klip, ali to je borbe su za 3-4 sedmice. Ja se borim u kategoriji do 80 kila, to smo trebali u Budu da radimo. Nisam htio ni da se mučim ni ja, a ni Ot ima, boga mi, blizu 90 kila ovako van kampa, tako da njemu ovo odgovara. A ja sam najbolje rankiran u toj kategoriji, to je super welter. Sad kako se to vodi u boksu i bare knuckle, nemam pojma. Kao light heavy, nemam pojma. Vidim da sam top 20 na svijetu, po boks svecu, tako da... Što ne bi nastio tu kategoriju, jel? Može mi samo bolje biti. Uglavnom, to je to. Kupite karte su u prodaji, oficionalno. Mogu da kažem oficionalno, od ponedeljka već par dana. Nisam siguran kakve su cijene, ali ajde. Preskočite jedan izlazak, preskočite paklu cigara ili ne znam što i neće vam biti problem. Ko ne može fizički, jel? Pay-per-view je tu na fnc.tv. I to je to. Iskreno, ovakav event u Crnu Goru, ko zna kad će biti opet. I ko zna kad je bio posljednji put. Evo kažem, Gidra, ja sjećam Gidre. Radio sam naravno posle MFC i sve, ali mislim nije bilo moraču. Mislim će smo se borili na MFC. Stao mi je mozak. Ko bi to popamtio sve? Uglavnom, ovo je nešto što ne smijete propuštiti. I to je to. Nasilje je zagarantovano, pogotovo u mom meču. Znate da borba golim pesicama ne može biti dosadna. I to je to. Želim puno sreće svim učesnicima kao i sebi da sve prođe u najboljem mogućem redu. A mi se vidimo. Vaso Psycho Makojavy!